AbaVip amakuru meza stimulus checks ngo zatangiye kuza, bamwe batangiye kuzibona, byose turaza kubiganira uyu munsi. Mangahe muri mubone, ni gute mwayabona? Iki turuzoganira ni gute ushobora kuinvestinga amadolari ari 600 ndetse ukabasha kuyakoramo ikintu kizima. Hanyuma rero turangiriza no kuri stock market class cyangwa se cost twarabategura igihe kinini yamaze kuhagera. Ibyo byose turabiganira uyu munsi. Let's go. Hello AbaVip, murabizi rero yuko iyo nkoze ikiganiro ntabiteguye nuko mbabazaniye amakuru aryoshye cyane. Amakuru ya stimulus checks zahageze. Ariko mbere yuko ntangira kuvuga amakuru ya stimulus checks z'ukuntu zatangiye koherezwa, na ya course twabateguraga ya stock market investing abantu benshi badusabye nayo yasohotse, byari byadufashije ikinini tuyitegura, ariko twabashije kubona finally ahantu tuyipostinga kugira ngo muzajye muyireba. Twasanze gukora ama DVD ku ya shippinga byatugora. Tuvuga ngo iyo course nayo yahageze, mujye kuri www.galkaromba.com muyihakure cyangwa se muducontacting abashaka iyo course. Kandi rero abantu bazafata iyo course mbere yuko kwa mbere kurangira tuzabana ka bonus ko kubonana nanjye one-on-one online, nkaba nagufasha gusettinga up iyo investment account zawe. Ariko rero noneho tugurutse kuri ya makuru yacu meza ya stimulus checks y'uyu munsi, ngiye kubabwiraho hanyuma noneho ndangize babwira n'ibyo umwaka wa 2021 ugiye kutuzanira. So mega muri byicano bwa mbere, iyi ni channel yo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. Stay with us. Subscribing turakunda. Let's go. AbaVip, finally ibintu twari tumaze iminsi tutegereje iyi sama yose, murabizi yuko byagoranye cyane. Bill imwe aba kongre cyangwa se mu nteko bakayemeza, hanyuma mu baseneti gapfa, hanyuma bituma stimulus checks za kabiri zitinda. Ariko ubu ngubu finally Congress cyangwa se inteko yemeje bill yitwa relief bill, hanyuma na Senate irayemeza. Hanyuma noneho icyumweru gishize, naho ku cyumweru iyi Sunday irangiye yejo bundi, President Trump arayisinya, amaze kuvuga yuko amafaranga ari makeya, ariko finally arayisinya. Iyi rero ikaba yabaye itegeko, ndetse nkuko mubibona New York Times yatangiye kubivuga yuko zahageze, bagiye gutangira kohereza izi stimulus checks. Izi stimulus checks rero zimeze zite nkuko mubibona? Stimulus checks murabona ahangaha yuko ari amadolari 600 apana 200 nk'ubushize. Ariko rero nkuko nababwiye, Trump arashaka ko izongerwa zikaba 2,000 kuri buri muntu. Ariko rero iyo bill nayo yindi yo kuzongereza zino zikaba 2,000 iriho iraca muri Senate. Congress yongeye ayipasinze, ariko biri muri Senate. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo biremezwa neza ko 2,000 bizaboneka, ariko icyemejwe nuko 600 yo azaboneka. So reka twumve the details z'ukuntu 600 azaba ameze. So details nuko zizaba zimeze, ni ukuvuga ngo ku muntu uri single utagejeje ku 75 ku mwaka ya income, nuvuga ngo uwo muntu azabona amadolari 600. So nuvuga ngo rero ku bantu bari married, nuvuga ngo umugore n'umugabo bari married batagejeje income yabo itarengeje 150, nabo bazabona 600 buri muntu, umugore n'umugabo, hanyuma na 600 kuri buri mwana. Ahangaha ariko rero ugomba kumenya abana bazishyurwa cyangwa abana bitwa aba dependent muri iyi bill bakaba ari abana batari aba adults. Nuvuga ngo umwana urengeje imyaka 18 uwo nguwo ntago ari umwana uzemerwa nk'umu dependent. Hanyuma ku bantu barengeje amafaranga navuze, ubwo icyo gihe iyo stimulus check izagenda igabanuka. Hanyuma nkuko kandi nayo babwiye, murabona yuko ni ibintu byese byihuta cyane. Uyu nguyu ni US Treasury Secretary wabivuze, Steven Mnuchin. Murabona ko tweetinze avuga yuko payment z'abanyamerika zatangiye koherezwa, ndetse bamwe na bamwe batangiye kuyabona ejo hashize. Nuvuga ngo rero ni warabonye check ya mbere kuri direct deposit checking, harimo abantu benshi uyu munsi twavuganye babonye ko bamaze kubona ayo 600 buri muntu. Hanyuma niba utarayabona uvuga ngo ushobora kugeraho nyuma y'iminsi mikuru nko kwa mbere cyangwa kwa kabiri. Ikindi nacyo, niba warayabonye kuri check, rindira uko bakoresha kuri check niko nanga yazakugeraho. Mwibuke yuko baragendera kuri tax return za 2019.
So nizo baba baragenderaho, niba information zawe bazifite barakohereje check kuri stimulus ya mbere, n'ubu niko bazakoreza iyi check. Hanyuma naho ikindi kintu ugomba kumenya, babandi murabibuka, babandi babonye stimulus check yabo ya mbere kuri debit cards, za debit cards za ntuza za leta, bo bizagenda bitize. Reka tujye kuri IRS website. Mubona ko IRS website nayo yamaze kubigezaho. Murabona muje hano, mubona yuko hano kuri bavuze yuko batangiye nabo gutanga, babyemeje ko batangiye gutanga izo ntuza ku ba debit card. Murabona yuko nawo bazazibona kuri debit card. So novuga ngo niba warabonye amafaranga ya mbere kuri paper check, uzabona kuri paper check, niba warabonye kuri debit card uzabona kuri debit card n'iki gihe. Vuga ngo rero murabona ko amakuru yose ari hano, mwajya kuri irs.gov mukayibona. Hanyuma icyo nakundiye, harimo n'ibibazo byinshi abantu bagiye babaza, hanyuma n'ibisubizo bya IRS. Vuga ngo VIP, congratulations. Free money ari mu nzira, arahageze. So no kuvuga ngo ndabizi ko harimo abantu benshi bazambaza ati twebwe ntitwafile tax return zo 2019 ese bizagenda tugira ngo tubashe kubona aya mafaranga. Icyo kibazo kiri hano muri bino bisubizo IRS yagerageje gusubiza. Nuvuga ngo nk'uyu muntu urabona ni abantu batigeze bafiling tax returns kandi batigeze bakoresha non filers muri ntuza ya mbere, muri stimulus check ya mbere, ariko ubu ngubu bashobora kubona naho bari eligible kuyibona. So IRS yabasubije yuko icyo bagomba gukora, ntibazabona amafaranga rimwe n'abandi, ariko icyo babasha kubona babona icyo kizitwa recovery rebate credit. Nuvuga ngo niba filing tax return za 2020 z'uyu mwaka turimo, icyo gihe amafaranga ya stimulus bazayabona umwaka utaha. So urumva rero nta gihombo kirimo. So izi nizo information VIP, check zanyu ziraje. Enjoy. Mukenera nimukenera ibibazo, muba mufite ibibazo n'ibiki, mugerageza kubyandika muri comment, turagerageza. Ariko information yose ari kuri IRS kandi mumenyereye uko mwabonye ya mbere niko murubone na ya kabiri. So benshi batangiye kwereba, ni murebe, mu checking bank accounts zanyu, mu checking mails zanyu, mu data mails. Hanyuma nababuze bonye kuza debit card, nimugende muzishaka mwazibitse. Narababwiye ubushize ntimuzite. Nubwo wabonye kuza debit card, nimugende muzirebe amafaranga yatangiye kugeraho yo koresha for this second round. Are you not tired of worrying about money, the uncertainty and stress thereof? Do you worry about the future? We understand your challenges. Learn about budgeting, goal setting, how to buy a house, start a business, investing, get out of debt, and achieve financial freedom. We're just a click away. Simply go to gailkaroba.com and book your appointment with a coach. Join the class for the best learning experience. More for you on our YouTube channel, AbaVip TV, weekly podcasts, newsletters, and so much more for everyday wisdom on everything, finance, and success. Subscribe and join a community of like-minded people to stay motivated and accountable. Give your finances a fresh start. We believe in your success. AbaVip rero umwaka mushya muhire wa 2021, ariko rero sinarangiza ntababwiye byibuze utuntu twihuse tw'abantu mushobora kuba mubonye amafaranga ya stimulus mukamubaza se amafaranga ya stimulus ni kine yakoresha. Amafaranga ya stimulus nubwo ari 600, hari uburyo ushobora kuyakoresha, ushobora kuinvestinga. So ngiye kujya mu buryo vuba nihuta. Just ikintu ugomba gutekereza ngera muri 2021 kugira ngo byibuze uvuga uti aya mafaranga aje ntayateguye, aje just nka blessing, sinyapfusha ubusa. Just two gutekereza. Icyambere bango niba uri yakeneye koko ufite amadebts ugomba kuriha n'amadeni n'ibiki byose, please riha amadeni. Ariko icyakabiri, niba nta emergency fund ufite, indagusabye hita ukora emergency fund. Muribuka yuko hano mu gihugu cya Amerika, igihugu cya mbere gikiza abantu 50% bafite amadolari 500 babitse. Nivuga ngo kazi kabo karahagaze muri covid, bahuye n'ibibazo. Nivuga ngo utari ufite emergency fund, savings iri ku ruhande, hita ushiramo aya mafaranga ubonye uyashire muri emergency fund. Kandi kiza contact bank yawe niba ifite money market account, ishobora kuzajya guhana intérêt ku mafaranga ubitsa, para kwashira muri credit card, muri checking account gusa. Cyangwa se ubaze niba bafite CDs, ugure CDs uyaparikemo n'ubundi n'amafaranga utayateguye, uyaparikemo ajya kubyarira inyungu buhoro buhoro. Ikindi kintu wakora, wa investinga mu bumenyi bwawe, muri skills, mu bintu bitandukanye. Ushobora no investinga muri stock market, nkuko narabivuze ko course
yasohotse. So ngo ushobora kwinvestinga muri stock market, icyo ni ikintu ushobora hari ibintu byinshi ushobora kugura muri amafaranga 500 ushobora kugura ama shares abiri ya ETF ya SP 500 ukaba ufite ama stock abiri ibaza y'ama company 500 akomeye muri kino gihugu ukashiramo ukayibagirwa agatangira gukora byibuze amafaranga utateguye agiye muri investment ukajya yareba byaba ari intambwe kwigisha mu investing. Ikintu ushobora kuyakoresha kwatangizamo college fund y'umwana mbega bafite abana 600 ni menshi cyane ushobora kuyashira hasi ama state amwe namwe ishize amafaranga hasi muri college fund y'abana kugira ngo bazige college bageze imyaka 17 state yawe nawe iguha andi mafaranga iguha ka match kinacyo kinje gukora ariko none ni ikintu kugira ngo kimenye nuko uwa understands ukuntu investing muri stock market kandi byose narabikavarinze muri stock market course twabakoreye sino kuvuga ngo byose birimo. Ikindi cyane mu wakora wastaringa ARI yawe ni kuvuga ngo retirement account yawe izabukuru account yawe ukayitangiza ibyo nabyo twabikavarinze muri course. Ikindi nacyo wakora nuko amega mufita akazi kabaha 401k uruzwe amadore 600 mu stimulus check ugiye ukashira muri 401k yawe nuvuga ngo muri retirement account yawe yo kukazi waruzi ko n'umukoresha yahita guha andi 600 akakumacinga. Ibaze ubonye 600 niba utaruyakeneye niba aje just nk'umugisha ukashira muri retirement account n'umu employer wawe cyangwa se umukoresha wawe agashiramo 600 igihe 200 akaba ari injiri tari wateguye. So icyo nacyo ni ikindi kintu cyane mu wakora. So AbaVip turabakunda cyane, God bless you, bifurije imigisha myinshi muri uyu mwaka. Hanyuma dufite webinar turategura ya free yo kugira ngo tuzaganire izaba twize ibintu byinshi mu mwaka urangiye twize budgeting, banking, ukuntu investing, real estate, twavuganye ibintu byinshi ntarangiza. Tuzakora just webinar umwaka utangira yo kuvuga ngo ese nk'AbaVip ni gute twakwinjira muri 2021 tuba 2021 AbaVip tugomba kutanga umwaka tugomba kutanga dufite plan dufite gahunda. So nivuga ngo rero iyo webinar izaba ariyo kugira ngo tuganire ku byose twize nzabigisha mushaka tuganira hanyuma tugire umwanya wo kubaza ibibazo no gusubiza n'ibiki byose. Nivuga ngo abari muri VIP muri WhatsApp group yacu ni biro registering kuri iyo webinar hanyuma abandi namwe ni mujye kuri website yacu girlkaromba.com murigistering kuri webinar hanyuma tuzabikira imyanya kuri webinar. Thanks, bye bye, God bless.